Turachari mu bihe bya Pasika. Bado tupo katika nyakati za Pasaka. Aho tuvuga ku rukundo rw'Imana. Tunapozungumzia upendo wa Mungu. Urukundo ruhebuje. Upendo ambao si wa kawaida. Urukundo rurengeye. Upendo ambao ni mwingi bimwe sana. Twiyumvira vy'urukundo. Vile ambavyo tunatafakari vya upendo. Niko twasomye ngira ngo kwa Mungu. Ndivyo tulivyosoma Jumapili. L'amour extrême de Dieu. Rurengeye ngo rushika kumpera. Upendo ambao unafika kabisa mwishoni. Rushika kumpera ya Imana ishaka. Upendo ambao unafika mwishoni kabisa pale ambapo Mungu anataka. Ubwo niko rukundo ruva ku Mana. Huo ndio upendo unaotoka kwa Mungu. Twabonye ko Imana twifuriza ngo dukundane urwo rukundo natwe. Tunaona sasa kwamba Mungu anatutakia tupendane huo upendo. Iyo dusoma mu vyanditswe. Tunaposoma katika maandishi. Dusoma muri Yohani wa mbere igice cya 3 umurongo wa 16. Tusoma Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Iyo dusoma mu Baroma. Tunaposoma Warumi igice cya 5 umurongo wa 6. Sura ya 5 mstari wa 16. Imana itubwira urwo rukundo ruhebuje ugwarigo. Mungu anatuambia huo upendo sio kawaida. Ukitumenyesha urwo rukundo. Tunapotujulisha huo upendo. Ngo nuko yeye yatanze ubuzima bwayo. Kwamba yeye alitoa maisha yake. Ngo kandi dukunda turi babi. Na pia akatupenda tukiwa waovu. Ngo biragoye ahubwo kwamba ni ngumu ngo gupfira umuntu agororotse. Kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki. Biragoye. Ni ngumu sana. Wewe ugapfira umuntu agororotse. Wewe unakufa kwa ajili ya mtu mwenye haki. Ngo ibaze rero wewe. Jiulize sasa yeye. Ngo yapfiriye umuntu achafuye. Alikufa kwa ajili ya mtu mchafu. Alikakora ibyo adashaka. Ambaye alikuwa anataka vita ambavyo hapendi. Ngo ni mwumva urwo rukundo rw'agahebuzo. Sikilieni wewe upendo sio kwa kawaida. Umuntu mubi. Mtu mbaya. Ingene bigoye gupfira umuntu agororotse. Jinsi ni ngumu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki. Ngo none gupfira umuntu mubi. Ngo mumva bitagoye bitarushije kugora. Kufa kwa ajili ya mtu mbaya si ngumu zaidi. Yohana wacha avuga ngo Imana imuvugiyemo urwo rukundo rero kwamba huo upendo sasa ngo yadukunze aliotupenda agatanga ubuzima bwiwe kuri babi akatoa maisha yake kwa ajili ya watu wabaya natwe na sisi ngo dukunde tupende twemere tukubali ngo dufate ubuzima bwacu tuchukue maisha yetu ngo tubutange kuri babi tuyatoe kwa ajili ya kuri bene data na kwa ndugu zetu.